Dobar dan, narode. Evo ga, imamo jedan ugovor, imamo danas jednu presudu, donijela jedna gospođa sudac koja je na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Ovako, poznata je po svom osebujnom odijevanju, mazanju usna crvenom bojom. Uglavnom, kad je vidite na cesti ne možete promašiti, osim ako ste daltonista, ni onda nećete promašiti jer bude vas neke steplo. No, uglavnom, kaže gospođa sudac, odredba, prvo ovako kažem, ovako određeno, neodređeno i neodređeno, što se samo čim povratak neodređeno i neodređeno. Točno. Kad nije odrediva kamatna stopa, kako se mijenja, ona je neodređena i neodrediva. Ali, kaže, odredba o preliminarnoj skupini nije bila uvjet i odlučujuća pobuda zbog kojeg ugovor sklopljen. Jer vidi se iz činjenice da na tržištu postoje brojni krediti koji nude uz fiksnu kamatnu stopu. Meni nije jasno po kojem je to tržištu sutkinja se kretala, vjerojatno ona u svoje slobodno vrijeme se kreće po tržištu, hoda oko suda, mislim to je dobro za njeno zdravlje, jer da joj se guzica ne urosi. I onda ona vidi da postoje brojni krediti. Samo ovdje je bilo riječ o Slavonskoj banci i OPG-u 2006. godine, tako da nije mi jasno temeljem čega je ona to vidjela, ali dobro, može biti da u uredu ima i staklenu kuglu, pa i putem staklene kugle bi se mogla takva činjenica utvrditi. Eto. Onda druga stvar koju nadrobila je, to je baš drobljenje, kaže ovako. Kaže, tu je negdje, ovo je mrak, kaže. Tužitelj je na pripremnom ročištu izjavio da tuženik nije istaknuo da je korisnici kredita isplatio kredit. Prije svega, takva izjava ne sadrži u sebi tvrdnju da korisnik kredita nije isplaćen. Točno. Jer on je nije istaknuo činjenicu da je isplatio kredit. Pa onda ne mogu ja mogu samo pristojno napomenuti jednom vrijednom odvjetniku da je nešto zaboravio istaknuti. S obzirom da tužitelj tu činjenicu nije ni osporavao. Kako ja mogu osporaviti što neko nije istaknuo? Ne znam, valjda tako što sam antiprotivan. To je valjda nova generacija načina dokazivanja. Tuženik, to nije ni potrebno isticati ni dokazivati. Dakle, kad vam banka potpiše s vama ugovor o kreditu, vi ste odmah dužni. Bili isplatila banka vama kredit, ne bi dala banka vama kredit, vi ste dužni. Zašto? Jer ste kriminalac. Mislim, to najbolje znaju ovakvi suci koji zapravo smatraju na neki način sve ljude koji uzimaju kredit svojim klasnim neprijateljima i onda je to najbolje, kaže, i tako. Kaže, na posljedku, korisnici kredita nikad nije bio isplaćen kredit, to predmeti ugovor o kreditu ne bi točno. Samo je to pitanje da li je riječ o da li ima potrebe onda vještačiti neku razliku. Jer ona kaže da ja nisam platio nekakvu dokaz, to onda poslije, nisam platio 10%, negdje da dobila. No, uglavnom, bit će dostupna javna presuda pa ćete čitati ovo vele mudro, tumačenje ove sutkinje koja šeta okolo i utvrđuje, koja vidi stanje na tržištu kredita. I to se vidi, pazite, to se ne treba dokazivati jer to se vidi. Ovo je cijena kredita je skala, a nepromjenjivost, što se vidi s činjenicu, ovo ću si negdje iznad kreveta staviti da po noći, po danu, naprosto mi bude ljepše. Eto, to vam je tako. Pozdrav, moji pišemo im žalbu, pa pasti će ova presuda, onda ne znam, opet se susreti sa sutkinjom osobojnog izgleda i crvenih usana. Šta ćete, takav je život nas mladih.